kandi abazi hakiri kare kuko tugiye kujya mu kindi gihugu. Imana cyubahiro. Haleluya. Abazi hakiri kare. Nabonye handi materaniro hari igihe tuzaga dukenera bari abapasiteri batari hano, hari abandi bahari, abandi bose banyira amahirwe n'abandi bose abandi urumva Yesu nashimwe cyane. Abazi hakiri kare rero tuvengo amen. Tubonye kuri YouTube papa, none abonye ndabakujyana cyane yewe. Uradukura cyane ndabakurikirana rwose. Bimaze imisi binezeza kubona nk'umuntu wenda ari mu Bubiligi akavuga ngo uwe yahisemo kuba mu itorero ari mu gihugu cy'Ububiligi cyangwa se ari muri Canada. Ni ukuvuga ngo ibintu byose utambutsaho hano akabikurikira. Beze Imana cyubahiro. Abari za Rusisi, abari hehe, nyabuneka ujye ufata niba urohereza umuntu hano. Papa wakoze kuba washe. Rero kugira ngo umuntu aze avuga ati nabonye basengera abantu online, reka nanjye nge muri atorero aturutse ku murindi. Imana igukirije umwana. Umwana wanjye no kwiga ntabwo ubwenge ntabwo buri. Kwiga ubwenge byaranze. Biranga. Baramurose. Nize kumusigira ahantu, kumusiga ahantu mbaka Kigali. Ndi n'umusirikare, ari umusirikare. Wari umusirikare. Gakake tumusigira umuntu w'umudamu w'Umuyisilamu ashaka ko wamwangije. Yo bamusigiye umuntu aramumwangiza. Arwaye imyaka ingahe? Agiye mu ishuri ntibikunde ntibyemere. Agiye kujya mu 10 abambere. Tubyakire. Haleluya. Kandi mu bagiye kwiga mu bihugu byo hanze n'abagiyemo. Amen. Uyu mwana azakubera umugisha. Imana ikoze ibitangaza bikomeye. Kandi urugendo rwawe wagenze, hano amafaranga yawe yaraboheye ahantu, Imana yafunguye. Arahari menshi. Hari ibintu byinshi wambuwe waragerageje, ndabona n'imanza. Imanza yagiye zitsinda izindi ziracyahari. Imana irambwiye ngo igufunguriye imiryango kubwo urugendo wagenze ugashyika hano. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Amen. Mama we yagiye he? Mama warahari. Ari mu rugo. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo uyu mama w'uyu mwana ntabwo yagombaga kuba ariho, agomba kuba yarapfuye. Imana yaramurengeye. Hari uburwayi bwo mu nda afite. Arataka. Imana nabwo iramurengeye. Uyu mwana yongera abe mu ishuri. Imana imuhaye ubwenge. Uzongera ugaruke uje gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana igize gute ikoze. Aravuze ngo ahora kuri online adukurikiranye. Imana ishimwe. Mutunga ibiganza hano. Pfuka amashanga. Uyu mugore yakoze mu mutwe wiwe ndetse yiyuhagira n'amazi. Uyafasha amazi yiyuhagiye ayaha uyu mukobwa. Yari umuyisilamu. Arayamuha yamaze kuyatongera. Avuga ngo uko afashe umwanda wiwe akabawuhaye uyu mukobwa. Aravuga ngo umwana mwiza nk'uyu ngo amuhinduye umwanda. Nicyo kintu yakoze. Aravuga ngo amuhinduye umwanda. Nta kintu yari kuzakomarira, nta kintu byari kuzakunda, ariko Imana imukuyeho uyu mwanda bari baramushyizeho. Mutunga ibiganza hano. Mana ndagushimiye yuko utabaye umubyeyi waturutse ku murindi, avuze ko yadukurikiranaga ntabwo twari tumuzi, avuye ku murindi hakurya iriya aratega arazinduka aravuga ngo irateraniro rikunda guterana ndarijyamo njyanye umwana wanjye ari uhakirire. Ndagushimira yuko wambwiye yuko amateraniro ntaze gusoza ntamusengeye. Ndamusengeye papa, ukingura imiryango n'abandi bantu bafite ikibazo, baba bari online, baba bari hano kimeze nk'icyuyu nguyu, bakira igitangaza cy'Imana ku bana babo mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze ku uyu mwana mubonye mu gihugu cyo hanze ari kwiga, urakoze ko muhaye ubwenge, urakoze ko uyu mwana azakobwa amafaranga menshi,
byinshi. Urakoze kuyu mwana mwami, haleluya, azaba mu mazu meza, azajya agenda mu mandege, uzamugira neza papa. Urakoze kuyu mwana azabera umugisha ababyeyi be ndetse n'igihugu cyawe kiwe, mwami Imana umugisha. Urakoze n'ukuri tukumama, turakoze Yesu ko umugire neza none iteka ryose, amen. Mureka amashyi.